Kabi yabona mina mangidila nezinto nezimo ngidili ngenhliziyo mhlambe ebuhlungu noma ukubeuza ikona nibone ke ngithule kancane kube ngathi nje angikho ngibe ngikhona thela nebhakede lo muthi manje nebhakede nimbekele wena nisazophahla futhi late nyana ne right. Iqiniso eliphelele lithi webafowethu madoda delelani yenzani lamasimba hlanganani mfonelane nikhuluma nibonisana into eyibhedayo nithumelane kokuyizinyanganyana nithenga imithi ebolile emakhemisi yonke le mithi le ekhona la ayigoli kuphela umhlaba wonke awukho ngangenza lutho mina ngiyofa ngigula ngilale nje kuthiwe hayi umkhulu uhambile hayi futhi nanokuthi ufile nengezwana kodwa nginendukunyana nje noswazinyana oluncane engigcina ukulisebenzisa kubo 20 years to 25 abadlulile ngisebenza phezulu kwalo msebenzi ngafika la engakhula khona ngahlonipha kodwa ngithe manga ngithi ngiyabuka ukuthi khona abantu abafuna indukwana khona abantu abathi mabephila impilo yabo ingazwanga ubuhlungu ingangena ngisipikile ingangena nginalita abazwa kahle kodwa iqiniso eliphelele mangabe ushaya njengomuntu omdala kambulala umntwana kodwa sokungathi ngelilanga mangabe ukhombisa noma uprove kwabahlala befuna ama-proof omunye umuntu nje abe nonyawo olungafunction isandla singafunction abe nenye into esingamenzakalela e-wrong kodwa lezo sizenza endaweni yokukhuza ziyahamba lezi zinto zize zidlulele madoda abafowethu zifike lapho esingasakhuzi khona esisishaya ngempela sibhidliza ngenhlonso yabona manje sifike lapho hayi isuke ifikile bezwa ubuhlungu nsuku zonke abayeka iziwula neqhalaqhala dlalela phezu kwabo nengavumi yabona ma uphila kungabanga nendukunyana nje khona kumuntu noma kubantu okaze kuhambe kahle ungabona ngathi hayi lo muntu lo ujwayele into ezibuhlungu akunabantu phela bayiziqongqwane baba abajwayele into ezibuhlungu abathi namanga ngabe wena uyidedela ushaya kuye angazathi hayi khawumphinde awumdinge umfune la athinteka khona uthinte khona abave behlekisa mabekhala abantu abakade bezenza abasile masokufikile okubakhalisayo ukukhala kubuhlungu nje kungakhalwa nawuwe nanguma wakho nangumfowenu ukukhala nje umuntu okhalayo kodwa iqiniso eliphelele lithi abave behlekisa labo abentlinini laba abaphaphayo labanje abajwayele ukuthi bona akukho okungabathinta bona bayiqongqwane thina siyahlala sithobe sithule sikhethe ukudonsa kanzima uyazi ukuthi lesikhathi yalifika idlozi ufike lo moya i-commandment from the spirit world ithi shaya lezi zinto lezibulala shaya lokhu susa lokhu bese wena ulandela isimo sakho sobuntu nokufundiswa nokukhula nezimiso onazo ngokwedlozi nokamoya uthi hayi cha le ngeke ngiyenze bese usafa lezo zinto lezo impilo yakho yonke kunabanye esifasafelayo thina singoJesu babo ngoba sekile uzithatha inqumo makade kufanele bedelela betsheketula benza amasimba no it's fine nizohamba nifunde wemadoda nizohamba nifunde bazalwane nizohamba niyazi lento nizohamba nizazi lento ubomenqena ubomhlonipha umqaphele umuntu owazi ngawe kamhlophe kahle nendlela zakho zonke uNkulunkulu lo muntu especially umuntu onolwazi olufana nawe ungamxoloteli ungamprotesti ungamtesti ungamtsheli nanokuthi akalutho owangeke ayenze lutho lezo zinto lezo ziyingozi ngoba ekugcineni kosuku zigcina sezidinga ama-proof and akusiwona wonke ama-proofs aza nemiphumela emihle
uvalo lwami nonembeza wami uyawungenze ngesabe nje ukubona umuntu ekhala. Uyabona that time period ubuke ifilimu yesiwula sirealize ubuwula baso. Ubuke isedeleli sirealize ubudele kudelela kwaso sezisinethi imvula. Yabona leyo nto leyo kwayona yodwa mhlungu. Angisafuni nanokulibeka igama lokuthi mangabe ngikhuluma nani bantu bomhlaba nezedeleli zonke ngithi anozikhuza. Leyo nto leyo into yokudlala ngoba vele anikhuzi. Nidelela nize nifonele nabangani benu onyokodadwenu, nidelela nize nifonele ngisho nabanye nabagcina kudala nabasha elihlangana nabo, nidelele nize nicele ukuthi banisize ukuthi nidelela kanjani. Kodwa mhlase kunzima nilele phansi nifala nikhala sokukhona okunilandelayo basuke bengekho babaleka. Angingafaki more energy entweni zabantu ababhedayo. Ngiyabhala la, nginamabhuku engiwabhalayo. Naka amakhompyutha wonke lawa wabona ahleli phambi kwami. Ngapha ngenza ukuthi leli program ukuthi donse ngamanto lezi ngifake lapha kule enye iqhubeka impilo. Ipoint eliphelele lithi ngeke salibeka igama lokuthi khuzekani. Ofuna ukubheda akabhede, odelelayo akadelele, ozamayo akazama, othatha imquba emithi athenjiswa amanga awuthwethweni akayeze siyobona egcineni. Angazi nayo indaba. Hayi sozwa ngani.